كلام كم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باش جان سابق وليش ترازيهم باش. وتعالى رحمة خليك يا أخو، تعالى عفوك إن شاء الله. باش يا خنجة. وتعالى عفوك إن شاء الله ويجي حمو مريم مسلمانة. نا ولا زكاة قبول نابي. نا أبيا أو شيء نابي يعني أبيا دبي وكا آلي كاري ها بيجي بيب زكاة وفقير من بيجي بيب زكاة ددم بيب زكاة منا ددم شيء دبي اللي قلت نبي زكاة هات دبي قلت بلا زاني من قلت زكاة دايما بلا نبي ولا آلي كاريا طازي يجبو دايما أنا نبي شيء أبي بقيد الجم خوا آلي كاريا يجبو طازي آلي كاري ده تمام تمام زكاتي بيش بأب زكاة منها ددما بني تبيجي نقول تبكي رومتا مثلا قوانا تزكاة ندا بانجي تي آلي كاري تباري نذكر تمام تمام إجا تبيجي بزكاة منها تي ولو براتي يعني جنم يا براتي يا بجنم تبديوا فقير نولو فقير مقو فقير زكاة الوقت شيء ولا ناس ناكم او يجو تداد دست بي مالا قلت ديد الشخصي قلت ديد دبي قوي فقير بي ما شاء الله يا والله مصرفات طازية جي مصرفك قرانة خوزير أبو بانا أخوارن مارج مهوانا رچيتكن أو برا أو خوارن همون المهواني غريب شوا تم قندين ويا نيزيكن يا ود إنساني نيزيك بلا هنا مالا خو بلا خواني نخون الجي طازية مثلا 10 مليار جانا دفت كبي 5 مليار دفت كبي إذا كان الشخص كي تاني واقع براوي چلو بدي هذا كمان 5 مليار فرق يا تدبيقي دعوتي يا مالا طازي تدبيقي بو مالا دعوتي دعوتي والقاس خواني مصرف شناكن يا قندي حقا نخون قندي نحقا خواني بخون نيزيك جي هاتنا بعربا خو هاتنا مثلا بسم الله هاتناش يعني هاتنا ويتشن ساعتك نامين هما بلا هارن بلا ساعتا خواني ده نچنه ويدري گوش دبره دور هاتنا وكاسطنبول وعنقرة ودبره دور هاتنا وي حفتي كلوه ده مينن مهماني غريب خواني بخون نورمال هلي اوه نيزيك هاتنا دياربكرش باطمانش بسمنه دبره نيزيك هاتنا نحقا خواني بخون مو خواني جواره چه نكي دكا ولا 5 ملياري بده يا ولا 5 مليار صح بلكي شنك بلكي هناك زنجين القوتاواتي فقير ايش قوتاوانا ميرا خواني ياو چه نكن المالا طازي خواني چه نكن جميواني غريب تنيرا بلا چه ببي وابي گندي بلا نچن خوانا طازي نخن ايگو عربا وهاتي وش دبري نيزي كاتنا بلا نخن يا كم چك من أنا كم إيش بله بيجي بيب زكاة من الدموع وخلاص
من سچاوان آنوس اور سچاوان آنوس Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocam nasılsın? İyisin inşallah. Başın yani sahibimin çağırın başın. Sağ olun. Allah razı olsun. Ben o kadar güzel Kürtçe bilmiyorum. Yalnız yaklaşık bir saat önce bir yayınını izledim. Şimdi bir Evet. söz var. Diyor ki 40 alimi bir şeyle yedim. Ne diyorsun? Delil. Evet. 40 alimi bir ispatla yendim. Delil. Evet. Bir delille yendim. 40 delille bir cahili yenemedim. Bir cahili 40 delille yenemedi. Evet. Şimdi hocam ben sana çok hürmet gösteriyorum. Lütfen Estağfurullah. o metin denen zibidi yayına alma. Beni zane bra vega derdê me bi rastî gotbê wê tiştekî em ê bi serê wî bêxin. Wê bi serê wî bikeve na. Yani derdê me nawa yani gotbê wela zê tiştekî bi serê wî bêxin qebûl bike. Lê benê em ji di wasîta wî em ji hinek insanê dinê ra em tişna em bêjin غلطیه وی گو بلا کرنا ancak am kanalawi xo bigene wa insana o wa galatiya rast bikin na o got be wala me jwire tşeki bejin o tşek derde me na wa yani o texe seri xoda ne xete seri xoda Yani ben sana şunu anlatayım. Ben anlıyorum. Kürtçe sen devam et. Ben Kürtçe biliyorum ama o kadar güzel anlamıyorum. Konuşamıyorum ben. tşku değil mugo tşku Ben değil Midyat'lıyım. Mesteliyim ben. ha böyle saçma ana usan Başım gözüm üstüne. Şimdi bak abi. ana usan Şimdi çok insan dikkatimi çekiyor. Sizin görüntülerinizi, sizin paylaşımlarınızın üstüne ekleme yapıyorlar, dalga geçiyorlar. Dalga geçen geçsin, sıkıntı değil. Biz Allah'ın kelamının arkasındayız. Allah'ın kelamı bizim için delildir. Siz de bunu tebliğ etmeye çalışıyorsunuz. Tebliğ etmeye çalışıyoruz. Sizi bundan dolayı kutluyorum ve tebrik ediyorum. Yani ama o insana lütfen alet olmayınız. Malzeme vermeyin o insana. bana zane ya nizam teşbih fehim kere havale haval o ne rastı insane ki yani bir bavriya ve akida ve ne rastı az bedayim dibêjim az dibêjim daliye İslam edişi uzak işte galet u nerred beji lebene ancak yani niyeta mı çiya go em bi vasita ve xo bigene xo bigene tamaşavan evi em jî weke go be jwê zehîrê ne bibne panzehîr ha niyeta me ev e yani Doğru. na o go be wala ew ê fan bike na yani Çünkü ben onun videolarına girdim baktım yani İslam'a hiç yakışmayan görüntüleri var. Ben tiksindim yani. Yani insan yerine konulacak bir şey değildir. Allah ıslah etsin diyelim. Yapacak bir şey yok. Onun da yolu odur. Herkes ameliyle haşr olacak. Rasta. O az bey gotine jit xwazim rast bikim. Nabete gotiya dinler. Evet. Dinler rasta vega dinler ve diller diyarı. Yani ben Mardin'den bahsediyorum. Dinler. Leberian ve zanibin go dine le cem Allah Teala yani dinler derken yani sanki hepsi hak dindir o manada değil. Şimdi değil. İslam dini yani şimdi İslam'ın dışında diğer dinler Allah katında geçersizdir. Evet. Sadece Allah katında din İslam'dır. Evet. Ha diğer din mesela Allah Teala Hristiyanlık adında bir din göndermemiş. Yahudilik adında, Ezidilik adında bir din göndermemiş. Bütün İslam peygamberlere tek din İslam gelmiştir. İslam'dır. Yani Hazreti İslam gelmiştir. İslam'dır, evet. Şimdi Sayın Hocam, evet. Dinde zorlama yoktur. Sen de biliyorsun. Allah eşhedü en la zorla kimseyi Müslüman edemezsin. Evet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Şimdi biz diğer insanların diğer takvalara inanan insanlara da saygı gösteriyoruz. Ben sadece buradaki dinler ve diller diyarı derken
farklı bir anlam çıkmıyor. Yani biz burada aslında hepimiz kardeşiz. Allah herkesi ıslah etsin. Allah herkesi Allah yoluna yönlendirsin Rabbim. Hepimizin gideceği Amin. yer Allah'tır. Biz Allah'a varacağız hepimiz. Ondan dolayı ben böyle bir ibare koydum. Bu sadece Mardin'le alakalı bir kavramdır. Dünya bunu bu şekilde, bu markayı bu şekilde biliyor. Ondan dolayı koydum. Yani bunun dışında herhangi bir niyetimiz yoktur. Allah'a çok şükür. Mesela orada ve diller diyarı yazdım. Yani aynı zamanda Kürtçesi, Türkü, Arabı hepimiz kardeşiz. Hepimiz Müslümanız. Allah'a hamdolsun. Sonsuz saygı ve hürmetlerimle hocam. Hakkını helal et. Hakkında zamanından çaldım. Kusuruma bakma. Beni. Hadi kalın sağlıcakla hocam. Saygılar sunuyorum. Arkadaşlar azmi. Evet. Kaçacağım. Başını gözüm. Arkadaşlar. Böyle geri temaşavana amediyse hadisine hadise Peygamber aleyhissalatü vesselam ame bir benin benim dibe Müslüman birey Müslümaniye zulme lenake dibe go Müslüman zulme Müslümani naki el müslimu ahul müslimi la yazlimuhum Müslüman birey Müslümaniye dibe go zulme lenake o dibe go bir teslimi neyara naki kese go di ihtiyaciya birey koy dibe yani işi peydiviye ve ihtiyacı peybenin ve Allah Teala ji ihtiyacı peybenin kese go ji Müslümane ki kullu derdu eşekez سر بدي عليكي ويتاخي فرهية دا الله تعالى جيش كل درد قيامته و كربك بسر ده بدي عليكي كسيقو مسلمانة كي بستريني كسيقو مسلمانة كي بستريني و الله تعالى جي روشا قيامته إيوي بستريني يعني تعايبيا براكي خوين مسلمان ديت وينحت كينا وي بشرة عيبيا وي سرا وي بشرة وي الله تعالى إن شاء الله يمسن پیغمبر عليه الصلاة والسلام حتى قوم إيمان نوين وناشنا جنتي نقوى مفتاح جنتي شرط عولي جنتي إيمان بالله تعالى بپیغمبر بكتابة بحمو روج بكتابة بحمو پیغمبر باوريا بروجا قيامتي وحتى قوم حاجة بدون نكن شيء إيمانا وكاملنا بقوم حاجة بدون بكم مسلمان کیا مسلمان اوگو انسان جزمانی وی وش دستی وی آد اولیه دبن آد سلامتی دبن
يعني إنسان ديتر بالزمان تا وبالدست تا zarar nekihwana. Yani Müslüman dibê got zerarê nede ti insanekî. Çi kafir bê, çi ne Müslüman bê, dibê got zerarê nede wa. Dînê İslamê vî tiştî qedexe dike. Mana wê na awa goîdî kafir bê tê karibê zulmê wî işkence lê bike û teadayê lê bike na. Mümin bawermend awa got insanê dîtir li te ewle bin li ser xwîna xwe û li ser malê xwe li te ewle bin. Yani te zerarê nede xwîna wa tu nirşênê malê wa tu xesb nekê ev jî însanê mümin e însanê bawermend e. La tebaxedû dîsa Pêxember aleyhissalatu vesselam dibê jev adis nebin kîn û buxdê pebre nekin. Hesedê zikê şîr jev nekin. û pişta xwe nedine hev ve kûnû ibadallahî ihwanen û te bibine bira jebira. Ne helal e got şexsekî Müslüman ji birayê xwe zeydê sê rojayê qeydandî bimêne. Zeydê sê roja çê nabe got qeydandî bimêne. Rastî inne sidqa yehdi ilel birri. Rastî berê xwediyê xwe dê qenciyê. Ve innel birre yehdi ilel cennetî. Qencî jî berê xwediyê xwe dê qenciyê. Yani cennetê. Mesela qencî çi ya? Goma got qencî ne illa got xwarinê, cila, pera, alîkariyê, xizmeta dunyayê ne qencî ne ev tene ye. Welakinnel birre men amene billahi. İmanê bi Allah Teala û pêxemberê û kitaba wî benê. Qenciya mezin ev e. İnsanê got vê qenciyê. İnsanê got vê qenciyê nekê ev qenciyê dî nelêne. İnsanekî kafir bê çiqa ev qenciyê dunyewî kiribin jî got îman nanî bê ew roja qiyamete fêdê nabîne. û şexsek wê rastiyê bêjê heta got li cem Allah Teala ji rasta werê nivîsandin. û heçî vir jî berê xwediyê xwe dê guneha. Guneh jî berê wî dine agir. Şexs heye zilam wê vira bike heta li cem Allah Teala virrek werê nivîsandin. Li cem Allah Teala jî virrek werê nivîsandin. Belê hevalê midyat pazar welehê emanetê min gihane min înşallah wê gihêne min. Piştî got te teslîm kirin Xwe Teala xêrat te jî û ya hevalê dilbirîn jî Xwe Teala xêra we qebûl bike welehê negihane ne wê bigihê min înşallah. Got te teslîm kir wê înşallah wê bigihê min mala taala. Ka bavê welat bila werê. كم طريق؟ لا بريد سيدا Ser çava ahlen ve sehlen. صعب خدش تراضي بختارة جاوي تبسترين ان شاء الله مگو زي برسك مگو برسك مي سيدا دلالي Belê. مگو آقا گرمرو ضحية هر سر اجا کی شيخ کی ضحية شرجيه كم تجيبو عيد وعيد هاد عيد عمين ضحية يعني دي وقت بابي وفات بوي جام وفات بوي مرو كاري يعني چنا با مرو تيخ يعني Xwe Teala rehman xwe lê Xwe Teala wan afû bike înşallah û hemû miriyê Müslümanan jî. آمين يا رب يا آمين Vêga dehiya mo neçê nam mezela xwe heywan meywana li ser tirba û nam mezela de mo negurênî. Yani ne başa. Çê nabe. ne başı Heta mo pê gunekar dibe. Heta kevê bin şirkê de mo negurê. Arê niyeta millet ne ewka. Lê hindu wê bezkî xirabiyê ve baskî guneha ve wê çê. Arê. Mesela paz bê heçî paz em ji bo şexsekî karê. Paz ji bo şexsekî.
زاني ما تشوكانيا خذ زانم تجي زيارتك بقى ما زيارة شيخون جت بيجن يقولوا أنا كبير راسي سلطان شيخ موسى تديب سورية أنا شيخون جت بيجن الدنيا عالم قش دينين جبو قرباني جبو لأن قربانيات زان الدنيا ضحايا عالمنا زان الدنيا عالم خطادك يا كنا سلفا مشايخها وسلفا زيارة اه ميارتها حيوانا اه دقرين النبع شوانا اها نباش يعني برا المالي برا بقول نقولوا المالي شجيكن يعني بلا وقول المال بوزي دقرين فقيرة بني ويعني كان شنا باقاتك يعني سنابي بابي جامبي يعني كان شنا باقاتك يعني أنا زاني نيتامرو جبو شخصكي فاز جبو شخصكي اها للدوار جبو حد شخصي كذبي اها اتصابي سعادة اخو السيدة تجي كلش اوكي وبرا لا كوكي الى مشي بوي منابي كري عيسى ها باشا عيسى اه طنجة الله تعالى يصالحك امش بوجي برخك بوجي ضحية شرجيك عقيقة ناريته قلت أنا عقيقة جبو زاروكا مو عقيقة دقريني حقيقة طبعا نلوي ده بشي آه مسؤول تاني بيرك عمل سوري بشي دارو جدا ويلوي ويلوي شرجيك اي باشا سوري هيك ترى باشا شايف خذ فقير دارك ما الله فقير ما في قال لك فقير عن سوري بلى بلى عيني وليه الفيدا قشتي الفيدا المانيا قشتي كذا بحاجه دي تشكي والله المانيا بلى تناتشي يجي قشتي مو بشيني بحاجه دبرة تنانين محتاج بي مش انه ولاتي خو ولاتي اه فقير محتاج مش انه وادرة ترى والله سيدام تشين حطاج ما بيه خوي طالع تشي الدمام تشينين والله باشا قنجة بخدي عايدي تاني مدي حزار روشان والله العظيم بوبو فقيره قال لك كان ناتنا بكون سيويني يعني والله اخوي انسان قال طالع لك ما خلاص روح حكت متفق بقره خلاص سلاب ريز مشتري وخو طالع مريد عليك تدريج بك من خير خشيت سيداي دلالي شتمي فايتر انا وسهلا انا برخكي جو ششهاي بيجي بي كتبه يعني الششهاي بي واللي خورت بي مقاسي مثلا دياخو خورت بي وكا برخي صالي يخورت بي تشيد بي كلام كم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كلام كم بلي كلام كم چندتونا تگو چندتون گنم چه؟ 10 تون 10 تونا ته که بده سر 10 که بده سر 10 تونا تونك يعني سر 10 كيلو كيلوكك سر 10 قميونك سر 10 تنكك يعني ايدي تتغازب تنكا حسب تتغازب رموكا تتغازب بقميونة وتتغازب ترا وتتغازب طونا سر 10 تونا تي تونة ايه نا سر 10 تونا تي تونة كي بدي سر 10 كي يا دخلي حكي دخل يعني زراعات ايش 10 يكم اه سچ عبارة عنه وسهل نا بيجبو قرباني تشي بيجبو عقيقي جي او تشي بي حيوانا قو بكيري قرباني ولي بكيري عقيقي جيتي برخكي قوشش هاي بيجي بي لي خورت بي بكيري عقيقي جيتي بكيري قرباني جيتي لي كهر قرد صالي بكتبي صالة السيادة
دەبێ ببرای خۆی مسلمان را ببرای خۆی باوەڕمەند را مناقەشێ نەکە حەنەک و تەنازەی خۆ پێ نەکە سۆزێکت بەزەی ژێرە بدەم سۆزا خۆ بێ نەجێ سۆزا خۆ پێرە سۆزا گوتێ نەوەی نەجێ وا سۆزا پێرە نەدا یعنی چێ نامێ گومەوە حەنەک و تەنازەی خوا پێ بکێ وا گوتوی پێ بێشێنێ تدناو جڤاتێدا توی ڕەزیل بکێ توی کێم بکێ ئارێ و سۆزە کە ولو گوتێ سۆزا خۆ پێرە نەیە نێجێ وێ سۆزا ولو نەدیێدا گوتێ دڕوێ برای خۆ دەتی ولو دەبلکەن بێ ئەو شتەرە سەدەقەیە تا ئەمرێ مەعروف بکێ نەهیا منکەر بکێ ئەو سەدەقەیە ت درێک کە وەندابوویدا ترێ شانی چۆلێکی دەڤەرەکە ئینسانێکی گۆرەیە خۆندا کردبێت ترێ شانی بکێ ئەو شتەرە سەدەقەیە کەڤرێک بێ ستریکێک بێ حەستیکێک بێ جامێک بێ سەر ڕێ بدێ علیکی ئەو سەدەقەیە تشتێک گۆزەرارێ بدنە ریا ئینسانە درێ دەت بدێ علیکی ئەو شتەرە چییە ئەبانە سەدەقەنە یعنی سەدەقە نە پەرە بتەنەیە ئەزێ خواردنێ بدم پەرا بدم جلا بدم سەدەقە نابتەنەیە سبحان الله صدقيا تبي الحمد لله صدقيا تبي لا اله الا الله صدقيا تاري كي باري كي هلغري اري وي ديني تبي الحيواناوي صوار بكي بزماني عربيه دريد عرباوي تكليوي تقيا تاري وي بكي تباري وي هلغري ديني تريشاني بكي صدقيا تشكي گوزراري بدي انسان تشري بدي عليكي اب صدقيا فهموا دبي إنا نحن نزلنا عليك القرآن وبعالم بمحقق ما قرآن نازل سفتك يا محمد تنزيلا مشيان هندو بيتشو ما قرآن شيان قرآن نبي يك جاري ولو هاتيا ماذا وقع حكي توراة بيك جاري نازل بو يسر موسى بيغمبر ولو دلو حاد النبي ساندي ونازل يسر موسى بيغمبر با لي حكي قرآن بيتشو هندو دنابا 23 سالا دا نازل بو يم ناخوا فاصبر لحكم ربك جي حكم ربي خولا صبر بك يعني ربي تا حكم قانون امر فرمان سرسري ودانينا جبا قانون را جبا حكم را صبر بكم تمام ولا تطع منهم آثما او كفورا نئطعيا كافرا نيا گنهكار يعني جوانا اي گنهكار كافر اطعيا وانكا تمام اطعيا وانكا مثلا معنى بنا وگو جيران تيب كافرا نكا يو اطعيه جوار نكا يعني وانكا سروكي خو نكا مصني خو يو قوام دبي كافرا نكا سروكي خو هناك انسان غلط فهمت كن بقي يعني معنوي دي هر الظلمي الوابكا معنوي هو قنجيل وانكا خرابيا وابكا زراري بديوا يو معنوي نابا ونفي معنى شكو دي دردخل لو چی انسانه گو نه دوستی تبی مایدی نیاری تیا یا بمليون انسان هنا ماذا گندکی ده تل گندکی یا ما همو انسان وکهب دوات که دوستی خو نه دوی گندی ده کی تنه تبی ولا دوستی منا صمیمی اب قاصدی نه دوستی تنه مایدی بونه نیاری تا یعنی گو نه دوستی تبن ایدی معنی نیاری تنه نه یا نه نیاری منجی اونا و دوستی صمیمی نشی
معناوي أبا هبان دنا قلت لك شغله اون صد حب عيشتينا دنا وي صد حبيدا دوستك تاهي مثال يك دونا ابيدي نا دوستنا او صميميتات نينا ايدي معنا خويدي تب بونا نياريتا نا يا ويدي كافر جي نا دوستي منا ادي كافر انا كدوستي خوا يا معنا خويدي نا دوستي تنا منا خويدي انا دشمن يا وابكا منا خويدي نيارتيا وابكا منا خويدي الظلم وابكا معنا ويا واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ربي وببير بين الصبو ايفار صبو ايفار يعني دوامي اشخوا هم صبا هم ايفار اشخوا يان صبا يعني ايفارا صبو ايفارا ربي وببير بينهم امين معنى بيرانين تشيام معنى بيرانين ابا قويدي تبيا ويبكيتي تعطا ويبكي قابت تشتكر ربي خو بين بيرا خو بكاب ما الله تعالى جبي تشتري مساعدة دايانا اب تشتي قوازدكم حلالا حراما لوي قولي حركة بكا كاملا بهذا الولي سيدة كرمك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبي برتا كيف سبكم كرمك دنجام تيتا سيدة أري بيجا مري بوتكا أبصاروك بو لبلي هناك الدردورة وي جي مظن وي علماننا بي سي تي ويتكنا آلة جوي بي سي تي را أبزاروك كي معصومة بجناها زاروك كي معصومة بجناها هي بيرات شكي نابين هناك مظن ويدعل منا بي سي تي ماني حافظ فصيح بالأولي حافظ فصيح. السلام عليكم سيدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو شاتا چاوي سيدة تباشي ماشي نان صابي أمونا باش من حد أي خديج ورازي بيت سيدة ونشاوانا ونشتكن أنا جاني تسامي خدش ترازي بي صحبتا ومبارك بي سيدة خدش ترازي بي رحمة خدي اللي با سيدة إذناتا هاي تشتكيش هفالا ربيجم بيشا كرمك فرمو. Ya arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Siz niye Seyda küfür ediyorsunuz? Seyda kötü bir şey demiyor ki. Yani istemeyen, sohbet etmek istemeyen çıkabilir. Kimse zorla koymuyor buraya. Gelen giden laf atıyor Seyda'ya. Küfür ediyor, öyle bir şeyler olmaz ya. Lütfen öyle şeyler yapmayalım. خدش ترازي بي Çıkın Seyda. والله جاني تسامي خدش ترازي بي أمت باش بي Esiras Kur'an'ı جواب خون دركم. والله تبخويني باشا خدي تعالى خياتها قبول كي بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. أنا والله وتعالى خيرات قبول كي وتعالى اشتراصي به زانه به آيته چه گوتولو بکنیتی اش تماشوان را بیشم گویا اهل ایمانی ندن پیشا الله و رسولی بی ندن پیشا الله تعالی ندن پیشا رسولی بی یعنی چاوا ندن پیشا وا یعنی قال الله و رسولی بی تشتا گوت بلا گوتنا وا نل پیشا گوتنا وا بی یعنی گوتنا خبس بسریا وانه خن یعنی گوتنا الله و رسولی بی اطاعت بکن وتقوى الله تعالى بكن الله تعالى حمود شي بيزي وحمود شي زاني ودنگي قب سر دنگي پیغمبر نكن واقع قومن بدنگي بلند غازي هبدو دكن بدنگي بلند نباكنا محمد لي عملي ووي بشوطي وحيا وجوانينا اوي قو دنگي قول جنب پیغمبر عليه الصلاة والسلام نفس دكن نزم دكن بدنگي نزم دشتغلن هاون يقول الله تعالى قلبي واش تقوى بيكانية امتحانه كريا وجوار عفو هيا واجرتك مظن هيا اواني قو لبشتا خانية للدربة باكنة تبدنجي بلند بي واه محمد ولو بدنجي بلند باكنة تا زحفي وانا عقلي خنا شغلين هاگر قو صبر كربانا حتى قو تدر كتانا ويجوارة چيتر بانا الله تعالى يغفور ورحيمة اي يعني ايماني دما قو فاسقك خبرك جوار آني تفتش بكن لوني بنزانين وني بسر قومك يدا بقرن وني لسروي كرنا خويدي وني بوشمان ببن وزاني من قو رسولي الله تعالى دناب وديا هاگر دقلق تشتاد بياوة كربانا وني كتبانا نخوشي وطنقايب لبلي الله تعالى ايمان بودايا حجي كرن وتقلبي ودا دايا خوشكرون سبحي كفر وفسق وعصياني جي بود نخوشك دايا نشاندان ها ادريا راس دشي افانانا منم خدا اشترازي ببالي حافظ چون
كان مردو بالأولي مردو. شاخدة بخير خالي سيدا. ترجع غارة أهلا وسهلا. خد شاي خالة باشا. عاشن جاني وساوي خذش ولازم باشا. فرصتها من تهبانة. هي هبالة مناكي. هي هبالة مناكي بافسي جارة زبينم. كشكارة تشتغل بتلفوني. از ناخوازم در زاویه خبردم. چرا ناکه چی از انزاز چپکم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما بيتش هيرا حرامة زلامك وبيركك بيني كح بهبدورة خبر بدن بهبدورة بيشتغلن جباتي بهبدورة بكن لهبدو ميزينن دس بدنا هبدو بهبدورة بقرن أبيا حرامة بهندو نيزيكونا باسكي الزنا بيا نيزيكونا باسكي حرامية بيا بيقا تب خشكاتي شير بيشا بحيرة بحرامة أبقنها وايا حلاليات تهيا يا وجنو مير حلالية هبن شما ميرك بشنا قونا بحلالية قونا ناشتغلي قلت نجنا ويبانا تنا حلالية ويبانا أو كشكان قوانا بيرد اشتغلي أو جنا ويبانا إيدي بويرة ويجنير نشتغلي ويبتر اشتغلي بانا يعني قويا حلانا شيطان برچابي وارشتكي ويا حرام شيطان برچابي وشيرين دكي وتخمليني وخشكتكي ايدي خشكاتي شير بيجا بحيرة ابتشتي قلت كي حرامة قنها أري ما بيك أنا بخوها ترى خبر بدي يك كشات ترى يك بشنات ترى خبر بدي ما تشاوايا كيرناي بكشات ترى بخوها ترى بشنات ترى يك خبر بدي ما تشلوي حرام قلنا بكيرنا يعني لبلي دي جانا الشيطان هناك خابيني هناك بيركا بوكي کو میرے تب خلقي خبر دبي تجي بزلام نار خبر بدا هيا ولو چنابه يعني بي سي تي بي سي تي ناي بينكرن يعني زلام بي سي تي كي ايدي الشيطان ايش بيرا كده بجد بوكي کو میرے تب كچار خبر دي بتجي بزلام نار خبر دا چنابه حرام امو چپ کے موي جوار خوشكاتي بيجي وتوي شار بكي يا بكا لو خطاله بهدايه بكي الله تعالى ويجبري ويجبيه حرامي بقريني يعني زوب عصا برداني فنان بيباني نكا عصا برداني فنان بيبان نكا نا ويش تقول صلميل تناكي تعديل تناكي وزنا ناكي تمام او خبر داناوي يقول بير خبر ددي او ياجي حرام قنها يعني الحق قبله الحق وي أماني عبد العزيز تتخوازي ولي قمنا Selamünaleyküm. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hocam size bir sorum vardı da şimdi kıyamet koptuğu zaman دنجتا زعفناي هندكا دنجتا زعف هندكا geliyor mu? Sesim geliyor mu şu anda? بلا دنجتا نها باشا Şimdi kıyamet koptuğu zaman bir insan gusletmeden vefat ederse, onun yıkanması olmazsa, yıkanmadan ahiret hayatına gitmesi nasıl ele alınır diye Vega bir زاني kafama soru işareti takıldı. Vega دبش قيامتي بردا حسكي قيامت بي حسكي نا قيامت بي إنساني كي بجنابت بي وبمري إنساني كي بجنابت بي هي خنش اشتيا وخطاهر نكري وبمري تعالى قوي يعني آخرتاوي كيمايكك وعلاقتك خطاك كيماي نقصانيك تنيا يعني وأمينا
اموی بجبوی جنابتی جی اوزل ویناشو نحو جه يعني نهاية کی بجنابت بمرن ام جنابتی بسر وینارا نحو جه شخوامه مريا شخوامه بشون يعني انساني کی مري خوش هان هاش حمامه دركت هان ها خوشش لحمامه ده خود ترشش ودركت وبمري ام ديسه مجبور وي بشون لجبوي جنابتي نحو جه وي بشون جبوي جنابتي نحو جه ام وابشون وتزرار نينا Anladım. Teşekkür ederim. لا تشعبر اهلا وسهلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا عبد العزيز سوت شعبان سيدو تشوني تبوشي ان شاء الله. ماشي جان سابق خدش اليوم باشون سيدو دتشتي جرين هنا زي شكي بجمع دقة كده. كرم دار بي. سيدو فرديد بجا هاروش قافوك اوفيدا نوه. راست عيني وليا افتيك تو هاجي هاروش دست هوا ناکبه هم نباشه هم نباشه هم باشه از سر برای متین بجم متین از شخصا ناس ناکم و تیک توک در مرحبا ولی جانا چه بیه او متین در ناجه گل حقه چا حقه نو ام بده ام بجی ام نو هفتی و هفتی گرک ام 7007 بینا ام میلیون انسان ها مبده سیراتا و پروگراماتا بکرا متین ده بجی سیدا راست تشتات بجی حق قرآن گوتنه حدیث پیغمبرم صلوات و سلام و سیدا شکل گلک دلال گلک سپحی بجی تزانی وچه که امشخوانا بینه پیلو پیغمبر صلوات و سلام هم راش نشیره خواه بچن پیغمبر صلوات و سلام بکوشن مسلمان بینه هنا دجین که یک کش داینه گوته خوده و هوا عاقل بکه عاقله و نه سره ویا اگر عاقله و سره و بیا اوا نه دجین دکر نه کش داتنان ما نه خبر دکران ایجا سیدا اوا هنه قافو که آویده هاتی تا دست خواه آوید که دست تده مایه تزانی دوی ام متین هنگا تشتک نس بحی صحبه که یه بچه ویده رادبن متین نکاره محافظه خواه بکه نکا خواهده پارزه متین بیجه تدارات بیجه که خبرا نکن کسی از متین آس ناکم احج متین بکم نکم او جمنه او ندیاره ایجا گرک نها ویده 7000 8000 100,000 انسان و پروگرام تدبیا ده انسانک مغدوری تک از مقدوریت تا نزانه تش ایش هاتی آویتن ما 20 سالا خدمت کریه اتقایی بیمه امکلی بیمه خوهدان خواستاندیه بس تناستاندیه تک از یا دلا نزانه بجیه نل مالکه نل حالکه اب برویتن ویده همیجی هرچی بکاره تنگود که هدیا بده تبستینی اگه شواره به حلاله اگه کیف شواره به حلاله اگه تشتا خوش بخون شواره حلاله لید بجن سیدا ما کفیات چرا خوهره یا سیدا رازی وگره او خوهر بینت بینن راز بینن نابینن دوی محاجبات تشتا هبه ما او تشتا دیجی گود از جارک دیجی و دوباره بکم و از خاطره بخوزم از زده زمان و برا ناستینم و خود جماعت تا زده بکه دوی جه مجارا دیجی گود سیدا تنهو مرکی سوکه ترکی پازاره دوی جه هرش مرا دموزا بینه هر که آیری دست خود بینه از و هر دو موزا بچم از یکی وده بقشرم بخم دست خوده از یادی قپالی بخم پوشت ده نقشاتی ویجی بخم تشتک تاری ده تکسی ندیدی او هر دو موز اره و به من میش بده یکی میکروب بگیره توز و خوالی و حبیت جه بگیره نخوشی جه چه به طاف بدته از بینم جمع از بجم تا سیدا کرم که جوا هر دو موزا ده کیش کا بخوی اگر سیدا یا وکری خار اونجی بخون اگر سیدا گو اوه نخوشی جه چهت به افجواله اجاف قیزو دایکه ما اوه ده چند بروا بحرا وقت چند چاشیه اوجی نظر لید که هنگا نظر تشت که بکه دامای نامینه بهناوه نامینه رنگه نامینه تزانی شهوت و نامینه کی چه بیجه بلا بیجه ام همی
آرتش دنیای ده ام تشتا فهم دکینه زارو که به 14-15 سالی و تشتا زانه ایجا سلام و رز مشتره هنه بلانه وده نه ساعت انسان سیره بکن بلا وده نه ساعت انسان سیره بکن نه متین نه نورته متین نه هشته ناکه نه متین تنه متین örnek دب ساده و که متین هنه هنگام رو بچه درک بجه یک بجه سیدای ملا عبدالله هوله غلطه دوی افکارم بده اوقات یا تبکم نه یا تبکم نه اوقات یا تمد همین ملانه که بجه از باشم نباشم اوقات یا دین خواب کم محافظات دین خواب کم ذاتا هر کسی زانه اگه عدالت تا خوده قرآنوی پیغمبری به عرده نه حقسیزی ازیدیات به نه فلحات به نه مسلمانات به نه حیوانات به نه دارات به نه آخد به برکت چه به ام همی وزانینه به حق منینه ام چی بجی و الله هونه مسلمان بید الله هونه به سردین ما کنگ ضرر ندان ما اوجی و دنیای ده تزانی الحمدلله رب العالمین رب عالم الحمیه السلام علیکم اسلام خوش علیکم السلام دلبرین راجی رید که من سیدا دلبرین ایشه مخرو دیگه داره تشکرینه تو زیده آوه ود خوی دل مشت عافیت به ها خودت تعالی خیره قبول که خودش راضی به خودت تعالی ولا هي نقانا من وين جينا من هنا نقانا ادريد انا وين ان شاء الله كان خلاص بي بجا اشترى راكب خمني نمبر خدش راضي به خودت تعالی خیرات قبول که خودت تعالی راضی به سلام خودش راضی به آره ملا مرحبا ملا مرحبا اهلا وسهلا ملا تشتكي بشتا ملا بيشا ملا من ملا ديتينا من ملاي وتقح من ايتينا كتانا تانا بيو سيدا تانا بيو مجاوبا سيدا مجاوبا يبدا ادمي ناس ناكل من جوابا يبدا بس اشترى بيجم سيدا جوابا يبدا علي بس جوابا يبدا نا برای دلال نا غلطیه سیدا اولا بلد تو کس به خطا نی نشغینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کس به گناه نی هم همی گناهکاری بس تبه وده تبه جی سیدا اب خطا ته تو هول چتکی ام په شهوت دبی تبه کلمت بجی ام پر حساس دبی تبه بجی سیدا بلا لتبه وده حقارت سیدا بکی تو اودی بکی نینا سیدا هات که جزیره بوتا اب تشت گوت کنه حسابا من اجی بس سیدا از جمع خواه امینم سیدا زانه بسا تاریخ های نکرد دیرک من بسا چارشفا کرد از آنم سیدا په تحصیل مور بیا از آنم سیدا جی جاری دی به زیرا بوتا یه بسا باو کال ما و تاریخ ما و اجداد ما بکه ایشالله ولا زانه انا شمرا او قوت قطس بي حادث نمو باشا او خبره چپل گموشه فدید که باشه گونه گوتن اجبو پیرک از گو پیرک جلما گودانیت کن اجبو رواف فدید کم ناقا گو شخصی مرا چه خبره بیشن از قط بی عادشی نابم لونا گوتنا و تدی گوتنا کما کرده هدوی ما گو عایده ایدی او بی یکی کافر دبر پیخ مثل گابا از بی ارنکه تینم نگواد بی ابی گو آن اب گوتنش منو گوتی کافره نا یا یکی جاهل بو نزان بو یکی کافر دبر پیغمبر بوری گویا محمد گو چقاتی پیسی چقاتی نی قنجی پیغمبر گو تراست بیجی یکی صحابه در باس بو گویا رسول خود چقاتی قنجی گو تراست بیجی ابو بکر بو الویدر ونشتی گویا رسول خود گو تشهد دوارشی تا گو تراست بیجی یا گو او د چعبی وی د ولو یا هنگیا وی پیسا اوی گوتی پیسی هنگیا وی پیسا ایدی د چعبی وی د ولو خیات کی اوی دیجی قنجا لمد میزین قنجیت بینه او جی راست بشه ایدی اوی انسان اولونه نابا اولو یا الوانا کرم بلا سیدا ما زمان هوالستان لبورین آخوات خوازم اون بمنی خواشیه ده ما دوی هجا دقیقه که اوله بدم هجا دقیقه که دو اوله بدم سیدا چاباره انا مستان بلا گلگ ممنون ست چاباره او ستيرك الفيديو بي ستيرك مقامرة اشترى ستيرك يتال مري ستيرك
والله من نديت أمود من مساجاتها من نديت بله چت بيجي بلا بيجي او بيسيتي او يشويره أري بلا كيدي وري أبو علي أبو علي أزبي بين منينم قال لي تماشى وانا زين برك يا بدمي دمانه باسا نابرك يا بدني دا نكمل الخير وخشيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.